turacike byo kwisizina rya bikirisa kandi turagenda tugarukayo nabwo tusimbe byona nabishaka kurabira mu izina ry'Umwana wa Yesu Kristo mukama witu. Robert Mugabe yagira ngo etsinzire kuteganisa kabare hamwe na Kigezi yona okutwariza hamwe no kushanga ngo abantu nabo kumarwaho enjara abo kugira ngo itaka ricerereho rikacukuka kandi hamwe n'empinduka y'obwire. Hata abantu bakahinga amataka gacukuka gahwayo then ikindi abwaweza kumane hinduka hate kabe umushana abantu tibaceza nushanga umuntu wakabare takusiba mukanasiba nahinga chunga tine chakoza nangone chimba na chimba. Mugabe yaenjera agira ngo enjara mu bantu n'enshonga nkuru munonga ekitumire habaho no kwenjera kuguna kw'abaana omu kabare then no kuguna okw'abaana bato okuguna ni kiretwa ki titwinemere wanoza kureba kabare mu local governments mu local governments community kabare by makeup ni district yensos. Mugabe yashaba President Museveni na government yona okurebuka ngo hagire sente zabaho okugira ngo ziyambe okusya obuheereza bw'okufuhirira emisiri hamwe n'okushagika abantu boona kweyiha omu bworo. Obworo ni buretwa ki washanga omuntu atine ekyokurya kyamanyisa ngu nakarakore nawe noza kushanga rya naza harugudu kuza kuronda ekyokurya so obworo burya higuru so nitushaba mwebemezi umuhabuzi wa president atuyambe mu program zentunguka kandi nka district nitwa bebembezi especially abakozi ba government twaye hayo kumusupportinga mu program zizi especially kumumobilizing abantu. Orara DC Godfrey Katamba wa Kabare yaja ngushana bagende barambara abantu abari kubasa kukora 4 modo ko president ari kuhabura okugira ngo abajeme okujuto mu nkora ubundi abandi bakabareberaho. Mutujani uwerita rengu warakosa kandi urukose kinege kandi waze pictures no mutubahe na netano aho kwa mara ainecho wenchi at madamu kuwana mnyamtuwana sobwo then no waze kushanga waze bamuzeye ya pictures. Mukuru w'eby'emisharuro mu district ya Kabare Beda Mwebesa yagira ngo cyo kubanza gukorwa no kurebuka government yatekateka cyo kurinda itaka okugira ngo umuntu tiyashisha. Turachira koro umuntu tubikore mu scattered way bwo kurinda itaka ni kutaba bigabantu yabe bakiboko y'abakiguna tukarinda itaka. Peace Rugambwa yagira ngo banyuma yo kucetegereza ngo abantu muri Kigezi nabo kumarwaho ubworo n'enjara yaraganze kuzo mwembezi wihanga President Museveni akamugambira ko kushikera emisiri shikorwe mangu. Ningenda kubasima nikirizingana nabo bangambire ibizibu byabo number 1 enshozi kugira ngo tuyine enshozi Kabare amizi tigariyo twetaga irrigation nicyo niza kucisya president kandi nyina masikongu nibaza kwija bagateyo. Amakuru agagasha kwa Jimmy Emmanuel abwa tayari West.